ang sana mo cuma kaya hai se illegal immigrants the problem ki the problem thani family o sim da effect nai na ki jara chung TDDC under tone korok sim da affected not only TDDC not general areas into jekono jaga affected joto nibagi na affected if you are going through crisis everyone will go through crisis so what BJP what CPM what Manipuri Parishad everyone should come up and be in support of us and detect illegal immigrants, be it from Bangladesh, be it from Myanmar. इंडिया में नहीं चलेगा, रोहिंग्या त्रिपुरा में नहीं चलेगा, बांग्लादेशी को बचाओ, रोहिंग्या को बचाओ, सच्चे बोलो बांग्लादेशी को बैक, झूठे बोलो इलीगल माइग्रेंट को बचाओ, इलीगल माइग्रेंट को बचाओ, बांग्लादेशी को हटाओ, बांग्लादेशी को हटाओ, इलीगल माइग्रेंट को हटाओ, इलीगल माइग्रेंट को हटाओ, इंडिया जिलापुर, illegal migrant के सीमित करे भारत থেকে বের হটাও भारत থেকে বের হটাও বাংলাদেশি go back বাংলাদেশি go back বাংলাদেশি go back illegal migrant go back ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশি চলবে না পুরো আওয়াজ তোলেন ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশি চলবে না illegal migrant চলবে না তাহলে ফারাম It is a matter of serious concern. So because of that, we have initiated and Ministry of Home Affairs 30 days kaisa notification dimani 30 days timeline dibisi government of India kaisa circulation dimani je illegal immigrants Myanmar ke hong Bangladesh ke hong borok no detect khai deport khane ni borok ni bagai strict action lana ni jara borok na support khai dong nai borok logo rutugoi karigoi borok no sabo asroi ri tong borok no nai borokno detect khane ni bagai chingtini oro kaisa memorandum rekha white year rokni omonkhai chaitu mumbai ini already kota khata oro joto civil societies NGOs sampai jeng elected members of tong jeng joto support as a Indian as a proud citizen jeng illegal immigrants no jeng oro ni report ma khane kai norok ni prute yang sanamu jara obno support khai dong nai norok future na hadi bahai ke future na nai kaisa jaga flooding thangkai joto na affected nai kai norok obno wan sugoi norok obno support na ta thundi jara support khai dong nai jara chini bisingo bo jara chakri khai kisisa rang ni bagai borokno VC rogo panchayat rogo enroll khai dong nai norok busi arang ni karon hingkai future chini generation ni bagai illegal immigrants one of the biggest problem ngi achai khawa hingkai abu simia national security ni concern tongo nini space ni concern tongo ni borok thanai ase borok bang e abno tei ba chintini ora pointers hanamo chung memorandum SDM ni ora ya permis kute the single government of India and the Home Affairs ni bakatoi within 30 days ni bisingo Bangladesh Myanmar borok duti kaje bang takon tali authority action har jagi abu bil tam authority tangai action na haya in case if you are a proud citizen of India nung India ni constitution no abide khai dong protect khai dong hingkai nung surely obno tei intervention ma khai nai nung chief minister nung jekono cabinet minister PMM decision MLS nung obno tei government of India je jaga no notification de likha je you have to do it then you have to do it so if you are not doing that means you are supporting them and also you are part of the civil society so ang sana mo cuma kaya hai se illegal immigrants ni problem ki ti prama thani family o sim da effect nai
ना कि जरा जों TTADC आन्दाराव थांनाय बर'फोरसिम एफेक्टेड नट अनलि TTADC नट जनरेल एरिया जों जेकुनु जागा एफेक्टेड जतनि बागैनो एफेक्टेड इफ यू आर गोइंग थ्रू क्राइसिस एवरीवन विल गो थ्रू क्राइसिस सो what BJP, what CPM, what the Parishad, everyone should come up and be in support of us and detect illegal immigrants, be it from Bangladesh, be it from daily news and Nubu every day. Jekuno Triprani Kaisa part of Romjaki. Again, identified Chasukun Guy, Zara Romjakia, lakhs and lakhs. Ukai porokno identify khainani to government is hamle why only Tipramotha tangai sudu Tipramotha tangai YTF tangai jara chung tongnai chung sibi tangai khainai ba BJP ni same responsibility CPIM ni same responsibility any other political party any other NGO even government of Tripura strictly about action na hai yang kai semua defeat khainai sir kaisa sumung dong जों ससियेल मीडिया गोबां नुखा ताबुक जे नरनि शरीफ दल BJP नि CM से बांग्लादेशी इनके ब नरनि अ सामुंगनो ताबो पुशबैक न बर समर्थन खाइनै दा तो CM नि अर्डर बाद तो कुन किछं न निगौ गया अबन तै ताम सानाय सर अब कायसा कतर क्वेश्चन assembly रगब नुगै मानखाना नरक बाहायके बांग्लादेश नि फायगे openly in the house सालायमानि so it's a concern of whole state and it's a concern of India so नों Indian citizen उनखा गाय if you feel threat नों जदि से illegal immigrants no threat उनजाबो गाय be it chief minister be it prime minister you have to act according to the law Ministry of Home Affairs जे guidelines नामानि no you are bound to follow that guideline बसकांग थांगै सर नरंनि अमहाय कुनु दे तंगनो जे बांग्लादेशी रंगनो CM सरामया अमहाय कुनु आंदोलन दे तंगनो नरंनि Actually, what are we demanding? जों तामो demand खायो जों आगिनि सिमनो demand खायो जोंनो separate administration रदि जोंनो separate हा रदि ओ गोबांमा reasons दंमोन इबाबिनो जों अबहाय खायो चिनि हावो जों चिनि फान नांनाय खायाखै अबहायखनो illegal immigrants हाबनाय आमबागिनो जों चिनि protest बुसखांगो दाय खालामनाय सर पैथागो फादर हास्टिनि रायदास एटिखे जारा फाइने रकनो किसासा रां मारिनि बागै फेक डकुमेन्ट्स रक ताबुक फानो अबहागे सनामन बागै याफ्रि रक सेजागै तंना जारा रां नि लोबो क्लाये सनामै तंनाय रकनो ताम साखलाय मुं तंनाय actually बुसखांगो जदि प्रूफ मांखा जे these people are doing गाय जों necessary steps नालाय जों पुलिस तालाङै थानाय जारा नरकनि चेनेल नाय दंनाय बरकनि थ्रुतैबा सानामु सुंगो if someone is doing like that नरक report खायदि directly आनो contact खायमनो direct any elected any leaders any police station of contact खायमनो you give in written जोंबो आबनो swift action नानानि बागै जों चाइतो जारा फादर हास्टिनि फायै करं थायो तंफाइने रकनो जागा थाइरेनाय बर उइदाउट कुनो डकुमेन्ट सारानो बरनो तंथाइरि माने बरनि साजा तामो तंनाय सर बरनि साजा अब गभर्नमेन्ट अंडर द सेक्शन अफ लॉ तामो तंग अब लॉ न नायने कोर्ट डिसाइड खायनाय किन्तु जारा अब हाय खाय तंनाय र बरक साइमानै खायु जखन बरकनि बरबो सास्ति नाय